U opštini Verbas od 1 novembra Понєшка реалізований проект «Мобільна клініка», котрий в'єдно запровадили независна непрофітна організація за підтримку гуманітарним програмом «Русійська гуманітарна місія», opština Verbas i Dom zdravlja Veljko Vlahović. Odaziv je dobar, koliko sam razgovarala... Odvolanie dobre, ja poteraz nigda nie sotrudzowala zo tu misiju i so z rusijskima ljikarami. Oni občekovali, že biše u opštini Verbas prijaveli kolo 200 pacijenti, a mi prevozišli toto číslo. Prijaveli še veci jak 250 cecero. Približno še kolo 50 osobi prijaveli u každej mesnej zajednici i imali sme od 10 po 17 naščivi po obisoh. Opitali sme še doktorovi, ktorý choroti najčastejšie na tých prostoroch. Ciężko wydwoić jedną fajtu chorotoch. Nasza ciljna grupa starsi osobi i totico nieruchomi albo poluruchomi. Tak kiedy dostaniemy spisok, odchodzimy do ich domu i tam okončujemy prepatrunki. Kombi zo Zverbasu seljiše Nješka do opštini Mali Iđoš i ljikar predluži prepatrac šitskih zainteresovanih zo se tej opštini.